आकाशवाणी इम्फाल लाथोक्सरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा भारत अमदी पाकिस्तान लेबाक अनिगे सीज फायर खुदक्तगी सनखिबा खंगौदना लंदारकपदा सेक्सुअल थौरांग लोखनबा मॉक ड्रिल महाराष्ट्र नरसिंगी चनी कुथ्रामदुई सुबा मपो कुमोन स्कूल सिंगदा सर्विस तौरिबा गारी सिंगना अंगांग मसिंग हेना पुबा खुदक्तगी यंगसेलगनी हाइबा एजुकेशन एज की वारोल अमसुंग पाउगी सक्तमदा चांदेल जिला की पाउदा भारत अमसुंग पाकिस्तान की मरकता नोमई कापनबा लेपनबा ngarang यानखरे नई दिल्ली दंगरंग पांथोकीबा पाउगी मिफम अमदा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने हाई पाकिस्तान की मिलिटरी ऑपरेशन की डायरेक्टर जनरल ना ngarang नुंगथिल पुंग 3 मिनट 35 सतपदा भारत की मिलिटरी ऑपरेशन की डायरेक्टर जनरल दा फोन तौरखी लेबाक अनी ने यानबगी मतुंग इना भारत की मतम ngarang नुंगथिल पुंग 5 दगी नोंथक इसिंग अमसुंग कंफालदा मखल खुदिंगमकी मिलिटरी की थबक थोरम सिंग लेप हाइने यानखी. Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाउगी मिफमतुदा कोमोडोर रवि नायर नाई यानखिबगी मतुंग इना भारत आर्मी एयर फोर्स अमदी नेवी दा नोंमई कापतनबा पाउताक पीखरे. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. लेबाकी अतई मफम सिंगा लोनेना मणिपुर दसु खंगौदना लंदारकपदा मिसम मियाम सोक्तनबा सेक्सुअल थौरांग लोबगी थौंग सिंग मियाम द उतुना खंगनबगी थौरम युमजगैसा नुमिता तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा पांगथोकनखी. थौरम की सरुक अमा ओइना इम्फाल एरियादा नुंगथेलगी मतमदा अहोबा साइरेन खोंगदुना सिविल डिफेंस दा मथौ तौरिबा सिंगना मतौ करमना खंगौदना लंदारकपदा मिसम मियाम सोक्तनबा सेक्सुअल थौरांग सिंग लोकटपा मदी मी कनबगी सक्तम सिंग उतखी. थौरमदुदा सरुक याखिबा इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर मयांग लंगबम राजकुमार ने हाई. सुमायना मफम अमदा बिल्डिंग सी कोलाप्स तौबगी फिवम द लैरे अमसुंग फायर इंसिडेंट थोए हाइबगी पोटसिमा रिपोर्ट तौरकी. अकॉर्डिंगली एसडीआरएफ अमदी एनडीआरएफ अलोंग विथ एनसीसी अमसुंग एनएसएस की सपोर्ट यावरे हायरगा कोलाप्स तौरिबा बिल्डिंग दुदगी रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन मेजर्स लौखटकी. नाकन अमरोमदा जनोस्टोन की साइड अमदा मई चाय हाइबगी पोटसी लाखो मतमदा फायर सर्विस की स्ट्रॉन्ग टीम संगसल ले हायरगा मोबाइल टीम सिना फायर डाउस तौबा मुथटपा अमसुंग रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन स्टेप सिंग लौखटकी. मदुगी मखा तारक सोअबा इवाकुएट तौराबा इंडिविजुअल सिंग से अखोइना मेडिकल फैसिलिटी पीबगी मखा ताब स्टेप सिंग बीटी पार्क एरिया सिदा टेम्पररी हॉस्पिटल सारे हायरगा हेल्थ डिपार्टमेंट साइटगी असोब स्टेप लौखटकी. बंकर्स न चिंग सेम हायरगा हाइड आउट ओइना लेहनबा लोडहनबा स्टेजिंग एरिया मसो खोइ सेमगी. अदुगा पब्लिक न सुमदुमा विटनेस तौकी. इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस गाक्तनी वाइटल इंस्टॉलेशंस गाक सिगुम्बा वाइटल इंस्टॉलेशन सिंग से अखोइ करमना एयर रेड लाखो मतमदा कैमोफ्लेज तौगनी करमना लोटकनी अखोइगी एनिमी द अखोइना कमायना मसी उहल्लोय हाइबगी मतांगदुदा ngasi स्टेट म्यूजियम से अखोइना एग्जांपल अमा ओइना लौखले हायरगा मसी बखोइ कैमोफ्लेज तौबगी पोट अमा मयाम उबिख्रे.
Raja Sabagi MP Ningthau Lesemba Sana Zauban Hairi. Raja Sigi Hosi Oliba Feba Masida, Miam gi Tabak Tonaba Torliba, Lusing Basing Amadi, Lupsingna, Tokai Tanabagi Mahuta, Punsin Naduna, Tabak Tominabagi Tangai Fadabale. Maharashtra Nursing Memorial Committee Imphal amasung Sri Sri Gopinathji Temple Board Nongmaibung Anina Senduna Imphal gi Sagolban Mabutho Mantri Leikaida Leibak Popo Numita Pangthokiba Maharashtra Nursing gi Sani Kuthram Doi Suba Mapok Kumon Thorom da Wangang Bada Lesemba Sana Zoban Hai Ngasigi Mirolna Haukiba Itias Adukak Paba Madi Nainabagi Mahuta Itihasna Kari Para Tambiri Haibadu Kangpam Thui Mahangna Hai aduna akhoi khange ning thosigi matamda akhoi sahi tare kuta khibagi wari matamdu lairamba aga mathau sing aduga ning thau kolgi ning thau macha sing aduga atei atei phamnai basing punamak se yamana akhoi gi kasarda chielaga tar kasilor ki ning thau na sumaras di maki tonganda mathau na haiba tare maksi adum matam supada matam dugi akhoi occupy tobiba brahmin singdu madugi akhoi gi mayokta anumak maksi leptu lekhi kaluma matamda haiba brahmis force adugi ma puppet oina haibadi lai phati bi dawna mon haiba si to haibadu ma matum chupada yagite aduna mahangna magi mayamba nagrisinga mara sigi mara asoba jingjau dawna magi side lephi magi damakta punamak kathoga koi phati puse koi brahmin singi makutega mukning tambadu hanjalangi Thokchom itihas kakang nainai itihas kakang tai wari du phajeina dum hai adubu wari du na piriba itihas tu nai ko ta piriba para sing didi eko isada amata madu ko subsan jade aduna hoju jiksu eko se adu ma sahi tare khuta ko adu phiba mamane ko leiri bani adu matam du gi pai ko thau ba sing duna di matam du thene gi ba adu mu thau ga wa thok sing do mai pu na bangam gi hoju su eko madu gi sahi tare khuta ko wari du khap ta bani am akhoi hojik kari tawgadage haibase akhoi khanabagi matam oi aduna aina hajaningada akhoi laiba nga ibasing adu laiba ki cheli basongi ba sia so mayam adi laiba ki damuda mangin thaga leibiri ba leadership mayam hojikti akhoi masoi taraga singba laiba ki oi phiom masida akhoi lai thokuli matam do nate haina dama thamjaningi akhoi hojik punsan bagi matam oi akhang basu khangda basu ahi basu haita basu akhoi punsan laga yamna nungai ba adu santi laiba manipur ma mana pamjar mato madu ko piba ngangani madu pira gadi masi ko ning thogi mapok numida sida ko lai katpagi mauta adu wa kholong duda ko na thabak tu tabagadi ning thona lairam deng degi ko puno mapu tembi gani School singda ben yauna atai gari singna angang masing hen hapsen duna puba khudak tegi yengsilagani Imphal da yumjekation numita paumi singa unabada education SK director NG Bogendra Mitei na hai asigumba thawong singna angang sing sorhon bawaba madi atay kutong sadaba kaya thuoli phiba masi yenglaga shiksha bibangna khudak tegi traffic police yauna directorate asigi official singna yengsil bahuragani Sri Bogendra na hai Department side tagi akoi Valley district sing sida hayeng dagi zonal education officer JDO singi team ga koi traffic police ki SP Imphal West ki team ga koi school sing visit chachaba hogni sida visit chatpasi akoi ni yenghan jagadori si angang sing school ka thoka chin da kamaina thilai bus ta Maruti van da kitang commercialized oiba mong da parents na thilakpadi yamde hajari commercialized vehicle gari sina tha gi payment piraga tawbuse si kitang reach out tawjage haibani rate tawbana gi wani na su khanbi ganu ko koina tawjari si mayam si unaraga suggestions khara koi ge government gadget sida yauri se gari ma da magi capacity to hengat pasi at the most 1.5 agi hairiba gari rules tadi mayam ama lai khara rules tadi sagi gari sing si to ana magi color coating am lai gedabni hairiba gari sing si insurance yaw gedabni adugi transport authority that register taw gudabni gan rule dri mayam am yawre masi gi mayam se follow taw de na khudak thek na koin action lo su yadam and department na tawjari si school sing si da reach out tawga masi gu mayam se kamai taw dana solve taw mina sige hojik hojik ki oina di ground reality do kari no simtang check taw ge na koi hayeng de gi horaga specific school sing koi gi valley district la sing se visit ama hojaga dori Akashbani Imphal gi paugi saktamda aikhoi gi Sandel paumi Zire Moyona Sandel jila gi matangda piba pauta प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना नत्रगा PM विश्वकर्मा स्कीम हाइनसु खंगनबा स्कीम असी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मखादा आर्टिसंस अमदी क्राफ्ट पीपल सिंगबु
Tingbang binaba maruoina lemna skill training piba matamga chanaba mongi thabak subada changba khuchu khulai sing pibiba amadi selgi khuthangda incentive piba amasung market linkage sembiba haibasini Yosna asi Ministry of MSME amadi Ministry of Commerce and Industry gi makhada implement tauki Masagi chahi 35 hen khraba artisans amadi craftsmen singna scheme asigi makhada khandokhraba traditional trade 35 unrecognized sector gi manung chanbada self employment gi khuthangda beneficiaries oibe yai hairiba central sector scheme asi Bharat Sarkarna ing kumja lising aniga kunhumdoi gi September thada hodokhi scheme asida beneficiaries oibe yaba simi sing adudi usuba carpenter Jahaz hina chingba semba boat maker, armorer, yacht saba blacksmith, hammer and tool kit maker, locksmith, sana semba potter, sculptor, stone breaker, cobbler, mason, basket na chingba fak natraga sumjit saba, traditional gi oiba laidi amadi sanapot semba sing, barber, garland maker, dhobi, phi tuba, tailor sing amadi fishing net maker singni. Yosna sigi matangda Chandil jilagi oina Hojik Paubada Lairiba status Amadi scheme Asibu Karamaina Kudung Saba Laugadagi Haibagi Matangda Chandilgi District Rural Development Agency gi Statistic Investigator Oiriba Sri Koson Sakadagi Paudam Ama प्रधानमंत्री विश्वकर्मा है मखासद 39 मखक्ता भारत सरकार ने खुद पीरए असिद पीदौरी से नहा सिंह लाइरेक्ति हैरगा अनएम्प्लॉय ओइब सिंगदा करमाइन मसागी सेंतोक लंबी तांजनबैदमक मसिगी स्कीम मखासद थक्ता पंजखिबा 39 सिदा हैजबा मागे खुलोइगदौबा ट्रेड सिंगसे खंतोगा ऑनलाइन पीएम विश्वकर्मा हैबा पोर्टल सिदा मसा मसा रजिस्टर तोरा मतुंगदा लॉगिन आईडी अमदी पासवर्ड मोइना फंगनी मसी रजिस्ट्रेशन की सिदा लेवल अहुम खतंग थमजाई लेवल 1 सिदा कमाइन तौगे द ngai gi khun gi ningthau village authority duna chaluraga CSC सिदा मुखोगी रजिस्ट्रेशन तौरुबा असिबु लेवल 1 हाइना हाइनाई अदुगा लेवल 2 हाइसिना ngai gi artisan duna masado CSC दा रजिस्ट्रेशन तौरा मतुंगदा village authority दा CSC na pi kheba login ID amati password aduda changa matung sada kana kana register tौरे आर्टिसन क्या तौरे से मुखोइन लोय उ फंगनी विलेज अथॉरिटी सिंगसिना ट्रेनिंग पी बसिदा कमाई पी गे बदा शॉर्ट टर्म कोर्स हैना 40 आवर्स ट्रेनिंग से हान मने मुखोइ पी दौसे आदिगिदी 40 आवर्स ट्रेनिंग पी र मतुंग सिदा बेसिक ट्रेनिंग सिदा मोइसना एखोना ट्रेनिंग तौरुम नुमित खुदिंगे एखोना मुखोइबो चथोक चसिनगे ना मुखोइबो ऑनरेरियम ओइना लुपा चौंगा चौंगा नोमई पीगनी असि मतुंग सिदा मोइ ट्रेनिंग लोइरे हेर कान सिदा लुपा लिसिंग 15 फाउबगे आर्टिसन सिंगदा सरकारना ट्रेनिंग लोइरे हेबिगी सर्टिफिकेट तो पुरागा आईडी सु पिराकनी मोइदा ट्रेनिंग लोइबेगे से आईडी मा पिराकनी अदेगी सर्टिफिकेट मा पिराकनी अदु मतुंग सिदा मखोइना मरी लेनबा डिपार्टमेंट चलगा टूल किट्स लेनबेगी दमकता रुपीस 15000 अमसो सरकार अहानबी ओइना पिराकनी अदेगी देसन मान स्माइ चथरा मतुंग सिदा मान फजन थबक से फजन सथरे आई पीरेब सेनफम से अहेन बा थबक लौखत चनिंगे हाइता हरगदे मा की सर्टिफिकेट तो पाइरुरगा बैंक दा अहान बोइना इनिशियल ओइना लुपा लाख अमा खक्की लोन लौबा याबी फैसिलिटी सु थमजरी Matang asida Akashbani Imphal gi ipaw kangbune puthokpa chayol gi paw gi saktam loizare khomjin ba musung puthokpa Thokchom Jogendrajit Tengbang ba Thokchom Barun Lijakhiba Maibam Dwijamani